hope say bibia boko usumfo set ni enenso yo sanso di nhyiemu dia na che say obo ade na dom na mpese me ni ususu ade ba ko be hu ensem bi trendi e wo Ghana ha na ma yese me mpese me di ma no betum but in fact yesi say wonim papa ye na says one years sad de no e bone e de maw ni senti no me pese me twi ekristofo adwen e de ba ade ba ko be so na in fact ye beka asem bi afa Nana Agradaa ho Ghana ha no obi biala adwen ye den enko sa asem ne ho ane nipa beble adwen enko ho in fact se wo hwe video di ko ewiye na se wa ma ya nche wo sofo amfa ntumu a wo be nwanwa o si yes answer na video be ko ewiye no trust me about 98% of Ghanaian pastors will be jailed yeyi asofo mako 100 di si ho a emu 98 ebe ko jail se wo hwe video edi ko ewiye a na answer na no yenkoji enkraton famra na yeba ma kire odi enti a asofo be 98% no ebe ko jail se e video yi eko ewie a ma yenko hwemra afemi ma wakwa ababiom se wakohwaba na in fact me say me no beka asem afa Nana Agradaa ho eni e Christopher a ewo Ghana ho na to be honest with you menye Nana Agradaa menye ni fan and moreover nso no me nko na sorry ni bi ni nyoma oye no me mfoa so yes nanso no se ade bi di bone a ese say ye ka ho asem we bisa say den na e ko bone Nana Agradaa ye say wa fraud enkrofo e wo asori dem mo meboa good o say odi obema Ghanaians sika bi say udi sika bi ba asori dem mo a obe double no e di amaw na wonya scan double right oye no ngofo di scan buy but wamfa ono ne part na nye den amfa ma wo mo enti na chese eye bone e wo nyame eni nipa enim enti atemuafo enyansem no eni Ghana emra mo no sa maame no esese ye jele no 15 years good yate ase but ma yenhwa asem bi wo ha jail na ya jele maame no eye Ghana mra ena ye di ye adwuma enti eho no the judge right there me pacho they got it right say omotumi ayeden edi Ghana mra ayeden edi aye adwuma enti say omudi Ghana mra aye adwuma de a say judges no amma asori dem obi meboa good omo amma asori dem obi na mo members no mo koye den eko report sofo no edi ma aban ma judges ne den omo tu so na mo enti Ghanaian judges me tu che de mamo ma ye adwuma so no yes na momu no ejuma no ye de bi ba be ka ho ade amamo ane ye de ejuma ni bi ba be ka ho amamo because ejuma no ye hu say asofo ne bebli wo ho a omo nso so enam sa kwan ne so obi si yes me say ansa na me video be ko ewiye no asofo a ye be jeli omo Ghana ha no eye impimpim bubu anua eye bebli kwa ane yo Nana Agradaa ye bone enti yembisa ye ho se aso anyanyembia Agradaa eye obonefo esen Ghana asofo nyina na o kan Bible no am say Luke ko baby o say enti enipa dodo na Jericho abantintin ebuti a wo mu na mo nyina mu wuye no aso sankrofo no omo ye abonefo esen friend sen ewiase man nyina na ansa ne da bi enti mi so me bisa se anyanyembia Nana Agradaa eye obonefo esen Ghana asofo nyina na mikosha mi bisa no osofo na yache onyonko sofo emi se enka asofo mpodi enka se mu ba out na nka we a aba no mumfa nto asofo na aka nefo no yenye de sa na mom no
ensema ye kan nyina nse na Agradaa de ni so bonefo de ebi mada minka se bone e ade papa wo na mmom se obi ho asem pa ya yensusu nka yensusu nya den enka ama afoforo bone ho nsem na odipa na ye ka ne ho asem bone no ebi ana sa nipa no in one way or the other no sa nipa no otene chen wo. What you don't know is bigger than you. Eno ene show you edin. Min kase boni ade papa, min kase ade na Agradaa ye ni ade papa. Na mmom no yensusu ye den enka na yenhu se na Agradaa enye obonefo ensin Ghana asofo nyina. Asofo ni bi ye wicked, eye abonefo esin na Agradaa. Bibe kire ma kire onyabutre. Gentia asofo ehun eye mi nwanwa ne say o kan Bible ne say osuro anije say odibonye ni bako esakira anadwen ebeye otini ni a eya na osuro anije pa meboa good nanso ene Ghana asofo ne members ne bidie se ne nyanko sofo ana se ne nyanko Kristo ni ho ba asemo a na ye asem no na ye kano ya instead say yebekọ enkoto dwenim abọ mpaye na nipa no asakira na dwen na osoro eni age no Ghana fo de yempese yebekọ enkoto dwenim na ya bọ mpaye ama osoro eni age kai na hu se sanso na se otini ni osofo bi anaso Kristo ni bi esane efri ni nyamesum papa ho na se osan koye adebone a osoro reye den ehu pa. Yes. Se otini ni efri ni tini ni kwanso ofri ni nyamesom kwanso na se okoye bone a asoro abofo nyina re ho because oma hwere nipa but Ghana for the abra obi akọ bone mu obi akọ amane mu a ye friend is saying nipa ni ra ho no sa time no e na yensu ye ne ye den eje pa ye wi a ya frɛ ye ho sɛ ye Kristofo me ba point no so me build the point me go straight to the point that you will never understand it until me the free class 1 there then e dey call JHS their mouth before me call SHS na me da call university or their mouth na when who say ye a Kristofo no ye di hu for bebre asofo no so di hu for bebre na ento se video ibe ko ewiye no asofo no bebre ebe ko jail. Yes, me see ento se video ibe ko ewiye no asofo no bebre be ko jail. Madika ka kire o se osoro ehu se otini ni bi efiniti ni kwan so na so wasan ko ni boni nyoma ni mu a ya na osoro re ho enti se yempese osoro be ho dia se yedua bi ko boni mu a oba be wuo ana se okọ jail no sa brem ni mompo na ene Kristofo no ye kika nsem bebre enti be pese me che o se obi asem ba yensusu nka na bi kra na sa nipa na ye ka ne ho asem no bi ana sa nipa no otene chen o na Agradaa tene chen Ghana sofo bebre. I'm telling you. Agradaa onye me fan enye se mimpe Agradaa asem nti asem ato Agradaa nti no na me ba be kan bi ya da bi me say Agradaa etene sen asofo bebre. Number 1 se mo say ana se ya te say ye say ojeji members ka se obedobo skana momo na se ojeji wie a obema mu double ena oje skana ena wanye meboa good. good afi yenko wo wasori dem wo a wo hwe me no yenko wasori dem ho na minchira of mistakes wo te ho a wo ye ene bone a wo sofo no ye den eye wasori dem ho a wo nyanko reporting no se one ko report wo sofo wo hwe video yi na one ko report wo sofo na se wo nim na uka Agradaa ho asem bone a ene na osoro ne wo bi ka. Yes, uka say uko wasori dem no osofo ka kire wo say
ye ba be ye fundraising ye kosi asori dan enti ye nya fundraising uye fundraising ni wie ye no anyanyem bia wehu se osofo no akoto blog and I say you started bibi you asase so so ni bebre ye 419 I'm telling you obeji usika say or ye fundraising say ye besi asori dan asori bia minim no every year ye fundraising ye crusade in aid of church building massa omo ya nenso plot klami hu plot da blog back wo mu nto bi da nenso Christopher onda so ye den den ekosa so no every year bia no so do sika kokoma so fo no eno no e fraud and I say that here eno ko dan chen wo so fo aka kire wo say wakọ asori especially and sorry abembese mebo asori bi adin ukọ asori no o yale pa o yale na ukọ asori no ye bompa ye no strategy asofo no use o me chirawo I have once been a pastor my head asori da 54 I just said just a pastor I was a head pastor and sorry my branches back 54 were under me. Yes. 54 branches and I me control. But me who omuni ye any said omu ye omunyoma no. Any said there womu super sikafa no. And I'm saying no. And ya kwan we so na ngopon so ma ye. Nti ese se me twe me ho ye dan edi free omo ho. Ube ye fundraising. Say bibi atochi waso dem ho nti yenye fundraising na fa nkoto wo be fundraising ni be wie no sa ade no ye nkoto sika no so anofofo atena so say esi wo waso dem wo mebo a wako report sofo no say sofo agimi sika say ye kwa akoto fan ye kwa akoto we na medi sika ni ma sofo no wie no sofo na nkoto wa report no afi na ubo trinko wo yale wo chinchin sa wo payaresa good na ukọ asori bi no yesi ye bompa ye wie ye no so for na catch wo say yisika bi and so be play I'm telling you about 98% of the churches are doing it me bia weni me say what you don't know is bigger than you ade a wonim no side ko die no eso e bai trechen wo kra we wadwen ko ho nanso me bia weni also for nka tell say o yale o problem na wo di aba no yisika bi na bompa ye go sa sika ne so o bompa ye go sika ne so wi afa beto afore buchia ne mu na sa wo problem na wo de bae no ebeko e na wo nso wo yi sika no e na o bompa ye go so e na wo de ko to sa afore buchia ne mu enti o yes ade no o yale ne ko ya na o se yale na nko me se o yale ne ko ya na se wo se o yale na nko no wako report so for ne se so for na fraud wana because o ka kire wo say yisika na kasa guska ne so na fa to afore buchie no na o yale ne beko o ye no anko no wati so for na to wako report so for ne se so for na fraud wana eye nyansa e na so for ne use di mawo we mame mboro Evan bin Moshe Fred say the terms ni bi o say adwena anye adwuma hunam no ye den hunam ne bre se wo ma wadwen anye adwuma o hunam no be ye den e be bre osofo na je osika ne di no wako report no ena oye nyame nipa ye ndi ye nyame akonfem ye nyame nwan okay se bible say ye nwan wanye ya ponchi kra ma ye ni ante kakra ye nwan ye jiminti no ye te ho osofo na jiska na di free osi bompa ye guska ne so wo bompa ye guska ne so wi a o problem ne beko enya yale nkwa problem beble wo bompa ye guso wi a fa beto afole buchia ne mu na o problem ne beko enti me bisa o say o problem no wo bompa ye guska ne so wi na wo de ko to afole buchia ne mu no o problem no e ko ana Osanko. Wanko report so for no because when nyame nipa e na wo ye nyamkopon edwan nti no
o join the on kasa bibia to na wa yedi meboa onse wa basa o kai say so for catch you say wo o papa owo no uji wo salary wie a saska no uche mu 10 na fa ba kokoma o papa so fu be na waka che o sada but also for na onu no ebi klasa bi se bi kon school da class 1 kwa de nansi mu da o papa bo ho ka akọ school ama we wie school no enne wanye ejuma ya say ye tua 100 million na ye nya tua 100 million na what 10 million wo da come also for no say ye friend tight yo yati so far catch you say utua 10% of a friend say u salary na wo je na nakopon ba be bie osoro empoma ye say ye wo windows be e wo heaven ye wo gates be wo heaven ye wo doors be wo heaven say wutumi eti che osika dem 10 now the back bre osofo no a one contribute to wejuma na wo ye no wutumi chem 10 now say wo the back bre osofo no a wejuma ne be koso nakopon be bie osoro emfense ni ade na friend ni say wo hwie nhira de go so na wenye scan multiple meboa good bisa wo say a company na wo mu no ejuma na wo mu no institution na wo mu no unipa na ono entua tight ebia onko ebi mpo onko asori ontua tight anase okọ asori but ontua tight woni nya wo the same ejuma muji the same salary what is the same salary be 10 years ni meboa onu onche mu 10 emfa bi nkoma obia ogia na odia soto ne busuafo on se sa nipa ne kra koso sire promotion bae no on se sa nipa na on tua tight no on chesika ne mu 10 emfa ba ko enkoma sofo no sa nipa no on se promotion bae yafa no ejaw osofo no wa fraud wa no fraud o ye because what catch me say me check me sika ne mu 10 na me ma oba ko a nyakopon ba be bie gate bi wo heaven oba be bie doors bi wo heaven oba be hwie enhira bi de go me so a ebi mada enti me fa sa 10% ne bra media ba no promotion kra ba ye no ya mfa me yakofa obi foforo so are you telling me say tight no e na be ma wo djuma na kosoro ana wo ma me no wo na otie krase no watch sika mu 10 na komanda ba koda but we be cry the whole year cry o ma me owo no cry o ma no one Ghana crada don't say why basa what you don't know is bigger than you sa osofo na why yes I don't say fraud o because what that o catch o say utua 10% a nyakopon ba be bie gates bi or ba be bie doors bi or ba be bie nyoma bi na enhare wa togu so usika do ba benya ne beble utua sa aska no fi nkola bembe up to now no anyem bia ejuma na kosi sen obi a on tua tight no on se on so ne de ne koso e ya dwen ni nyansa e na odi beat you enti sa so for no report no say so for that say utua 10% of your money na uba benya ne multiple but on say utua tight but on say ya pam we fi ejuma on say ejuma say obi a on tua tight kwa na ejuma no e koso baby I say wunya nhira no the source of a friend is a blessing na ngata no ye ja to ho wo ma me owo no wa bre wo saa to now awo ninsem bre mu entesu titie ni ade nyina no ma me ya bre awo atiti utu bin saa sebi what onu ma me na da na wa bre no na wo sun e se oso tina se akola bi wo kora no de ni hye wo chi a wo se da bi mentina se gina ho wa panish wo ma me saa ma wo ma me nyi wo ka se wa hwe wa ma wo nyi enne ejuma wo ye no umma ma me bi wo soro na what is kind of come so for say nyakopon nhira wo Africa what you don't know is bigger than you enti me se unya hwe video wi a call report wo so for call report no yes because wa fraud wa catch you say utua 10% of your salary now wo benya ne multiple but utua be 20 years ni obi tua tight be 30 years ni salary a woje no na woje obi a oni ne kwa eye the same ejuma no onu ntua tight no still a onu ni nya salary ba ko
adwen no eye adwuma de me be bokọ de osofo no nchi no ntum say wa fraud o unhu anything wrong with it nyame asem nyame ne kan wa ne ka kire usa say wa fraud o kokọ report osofo no say sofo no wa jim sika say obema menya promotion obema menya scan multiple but scan no buy wa report osofo no nenso agrada de ba ye de agrada de wono de chese ni so pone for de bi mada. Is it not the same thing? Agrada de any podi o se me any double amount na won tima any double we so for the thing obe bio so improve chese inhia no ye be hwie go so onya no one onya no two chese obe nya ni multiple ntu che tua title wonya se scan no ah osofo si aka che o say ye ba be ye revival so what's the idea nanse asofo no every week ye be 21 days ye be 1 week ye be masa kon ye be force be jiu sika nko osofo ho kire no pe o say ye be revival ene ye friend say o de ye for 31st cry no na e come 31st night no asofo say diving over jumping over moving over then over say afina ye ba betu mu no ye ba be wure mu no 31st no ye ba be wura 1st January mu a ye wa for dey bia ye bo say the be ya ngopon be hwe wo so na the whole year no unya problem bia the whole year no unkowu me bo a enti o si tua wo de tua wo kunu de tua wo yere de tua wo ma nyina de say the be ya ngopon be bo wo ho ban January to December me bo a enti sofo ne kan asas no wako boss afọ de no for wo okunu anasa oyire ene wo mma wo ma 5 and 10 na wabo ama mo nyina ura afinu mu no obi a wetu asas kana ma mo no ura afinu mu no afina nko ewiye okunu ewu anasa oba ewu anasa oyire ewu wakasa ko sofo ne was back say sofo anyen bia ka che me say 31st night o say me tue afore we me boss afore we ya na hopon be hwe me so the whole year me said the be ya me nya problem me wu me nko yale me nko da hospital na me man so bibia nto wo mu mabo me ba so afode mabo be kunu so afode na so afi no anko ewiye me kunu na ewu me ba na ewu me ri na ewu enti so for me sika na me de ma ono fa sai fa me sika ma me why sir what you don't know is always bigger than you. Ade a wonim no sa de no eso chewe. Afi won say nya grada nko no 419. Won say so for nso 419. Obi a onko asori 31st wa nko bi wa nko boss afode ni bi. Ono ni yire ni ne mate ase. Ono ni kunu ene ne mate ase. Wo a wako boss afode, wo a yakọ juice aska no ewie no wako boss afode ewie no. Wo say ukunu ewu. Wo say oyire ewu. Adwe no say anye adwuma honam no bebre Abraham ben Moshe akwa we made revelations be about him bebre why this man is a great man. I'm telling you say you throw Bible for na say yamfa Abraham din amemu a ye wiem. I'm telling you ene ye nka but ye betwen owu wie a me say made shocking revelations be about Abraham ben Moshe ebebre me say I me hunu say even be Moshe me hunu say prophet. I'm telling you nyoma bia okeka ne ade no wo de me de bebrɛ ye fa no nto nkyɛn me say osofo no a wokɔ boss afɔde no de man no say nyakopɔn say wo boss afɔde ni wi a obekotu Old Testament say nyakopɔn say yembo afɔde ma ye hu ye yenkunum ye yerenom ye mba ne ade nyina nyakopɔn say yembo afɔde ɛwɔ omutire so say de be ya afi ne be ko ewiye na bone bia nye den ento yen say de be ya yen nyale enkoda hospital ena wo so akɔ boss afɔde wi ama sofo na jiska no unim nyansan unim na diska ye nti no akɔ boss afɔde no wiye no sa afi no akɔ da hospital wa yale sa meboa enti wo yale ye na akɔ da hospital obi asi ye ma bone bia nto sa da no kwa na onya accident ma ye twa wo nsa ye twa wo nan sa da no na wo di dem sa ye ne mu na wo di dem
enti wako sofo de nche na se wako report to say anyanya bia sofo we agye misika say obebo me ho ban the whole year enti bibi boni bia ntumi bibi boni bia ntumi yire ne memba what to one na mo akọ report no ama judges na ntu one na mo ana